Hayi shuthi bafowethu kusuku lube kanjalo bese workshop ke la yabo. Sathi siveze nje workshop la bafowethu ukuthi I know. You see, so we about to ngena ngaphakathi ke ending and dong sangena bafowethu ngaphasi nabantu bami no. Like sithi sizonywa ama steppies and stuff and basa confused ukuthi no like sizodlana okay ne sasinoyazi nasiqaleni siyo withdraw imali siyo keep imali yabo. Okay, so while saw keep imali ke workshop bafowethu ise workshop lana siye Capitec nje manje nabantu bami yazi nasikhiphe imali sebenzisa ucash esikhundleni ukuthi sisebenzise icard. You see kushuthi ke sifike bafowethu eCapitec besifike eCapitec I know yazi bevele bediscuss la umuntu wami nomuntu wami you see usisanda nosami ke bediscuss ukuthi no yazi awukho umehluko phakathi ka cash ne card you see because egcinela konke so thenga vela ayivele sihambe yabo sibuyele emuva kusho simesifika vedane sisino yazi nasivele singenela edepots bafowethu sizoyishayela nje noma mfethu amapizza mfethu ambalwa mfethu sibone ukuthi senze njani bese kahle nje sithole nje noma bafowethu u22 sisodwa siba bafowethu awuzathi nje nanti order late number 72 hayi sahlele ke salindile inkosi yami hayi abantu bamsebelinde baze bakhathala yabona nje nosisando seze wabhoreka inkosi yami selindi order lutho ukuthi besibizele ukubizwa abanye phambi kwethu hayi exoxa indaba uyayixoxela kusisamke kabi futhi kusho ukuthi kufikela ukudla mekufika we ngangapholisa amaseko ngadla base bangibiza la ngogimba ngathi hayi anyways akunankinga kushuthi ngimcele ku sisters ngisinobhe ngicongipho ayisabeke sabe icamera inkosi yami ngiqale ngicela usamke ngicishe ethi cha khohlwa uyahala uyancishana I mean uyahala and stuff ngisino it's okay baby akunankinga ngicela inkosi yami labana kusisanda ethi I know like baby akunankinga zokufunza and stuff wamke give le drink bafowethu ngidlele and then ngiphinde ngimcela usamke inqabe futhi sisanda vela sino baby mina khamiza vela mina yabo so lokhu ngizenza into engafuni ke nami and stuff okay ne so bafowethu hayi vele ngisibhebi ngiyidlalela ngeke ngizoyidlele yami mina shuthi ke yimi ke loyana bafowethu hayi vele ngiphakamise ngihlahlele ngiyidle nje hayi nobethi anoyazini sesisuthi thina izimina baby ngiyasambeni semukise KFC manje ngifuna nidle nahambe izisu zibhlungu so hayi KFC naye bafowethu hayi sisino asimshuthu umkhulu na uKFC hayi shuthi ke ngehle nayo icamera iziyofika eminyango ngakhona eKFC kuvela abantu okay la bese siodile sesilindi order ke bafowethu bese sihleli ngaphandle ne so sihleli ngaphandle ke KFC silinde ematafuleni silinde nje iorder bafowethu usamke uyilibelela ingevu nje uyayixoxela inkosi yami nezifaca zakhe namadempo lakhe nokuthanda ukuhleka so uhleli ke lana ke nomna kwabo so usisanda and then hayi fike iorder lethu bafowethu I left bese odinyama already vele bese sisuka eMcDonald's sidle kibhadi sidle into angakazuyibone guys like sidle ngazuthi hey no like bele kubethi basuthi bona ngivele anibaza abantu nenqulu ugalo omngakanani nginyuke nawo ngisino yazini isemhlabeni la nqulu ugalo umkhulu kudlula bonke ugalo alright then vele siya tops mesifika tops bafowethu sisino yazini asithole into yokwehlisayo manje ngeke silokhu sehlisa ke Coca-Cola phela basuthi labantu bayaqhuma nje sikhuluma hayi no yazini bethi ngcono sivetane sibuyene ngala ngakuma side ngoba yabona ngesikwazi ukuthi siphuzele uthi sidakwe because ngesisakwazi nokubona indlela ebuyela inanda alright then ngithi mina bafowethu thathana nifisa ukuthatha basiyazi 2 asivele nje sithi 2 baby usiyobona ukuthi uphuzani mina ngosamke ngiright ngala nami ngosizana ngiright ngala ithathani bani bami so la naye bese ngibacashele bengasangiboni ngibazume ngecamera ngithi no like ngifuna ukubabona ukuthi bayangibona no right then bafowethu lana ke South Beach ke manje lana bafowethu hayi South Beach bafowethu nakhona sihlala ngesikhathi eside ngivele ngasiyazi na animeni kulesi sports lesi ngishoot eduzane no McDonald's South Beach alright so bafowethu lana hayi noba sayiphathele nje amakhena abo and then okunye utshwala bakushiye emotweni okay so yithi ke labana bafowethu yesi requestile sizangalana imoto siyishiye kuma parking ngala workshop alright then sishuthulwandle no like sithi nje asike travel for now sike sithi ukubuhlisa ilento le ukudla amanzi ke lawo bafowethu sithe siqeda nje ukuculisa inyawo zithi emanzini bafowethu after that liqhubeka uhambo ngiveza izihlahla zakhona lana eSouth Beach okay ne sebe right bathi no asambini asathanda ukuba lana okay banqena ke emaphuli ukuthi kuyobhukuda bayiphethe ingubo right then sibuyele singene eMcDonald's again futhi no bese ngaze singene eMcDonald's ngenza iphutha singene eMcDonald's bese ngene eMcDonald's order right then yisilaba sesiya request sesibuyele emuva
sesibuyela kephi ke manje sesibuyela back futhi ke eNakhungeni la kade sikhona. Alright then naba ke osisi ke manje ke basemotweni baya discuss usizowenze njani. Yimi ke lapha phambili ngizenza ibhozo ngizenza umalume. Alright then bafowethu esihambise yamlanda umshayeli kaUber nkosi yami. Cha uUber nje nkosi yami besimrequestile drive kamnandi ubhuti sihambe nje sesiyofika esiphathe yamnandi. Alright then yithi ke labana sesewimpi ke manje sesewimpi cha kuyadliwa siyizidla kudla. Hayi yithi ke labana bafowethu hayi siyapheqeza amabhuku siyabuka ukuthi sizodla futhi enye. Remember guys ama restaurant esesihambile sewu3 S4 le. Alright sizohamba wonke. Alright then so while besabheka usizodlani vele nguveze lo wimpi lo sibona ukuthi hayi no isewimpi nje manje bafowethu. Okay then usamngena inkosi yami lana kube ngasekho ngisho kwimudu bengasekho ngisho emoyeni. Alright ngimbuyisele back ke mina ke SDS. Alright I mean at depones. So I sihlale ke nakhona. Alright sesiya requesta ke futhi again sesi Greyville. Alright then le video lena I think ukuthi iphambanile. I think ukuthi bekufanele ukuthi ingene ngaphambili. Anyways lana besase KFC guys. So ngoba de sase KFC na so besigonene and stuff and usisanda uyena de shooter because ucameraman ugcine yaphumelelanga ukuhamba. Alright uyashooter uyangitshela ukuthi no baby yaza ngithanda into yakho ngibamba ikhanda. Ncokolo kube mnandi uze wathi ufuna ukwenza isibonelo ke ngami ke futhi ke yabo ukuthi nje cha baby ngeke wayuthanda ukwenza lento lena kanti ngicela nami ukuzwisa ukuthi kunjani ukubanjwa ikhanda. Alright then like ngimtshela ukuthi baby ngiyakuthanda inhliziyo yami yonke. In fact nayingitshela ukuthi uyangithanda. In fact isibonde edlala isincokolo yamnandi yonke nje into bafethu be right yabo ukukhombisa nje ukuthi we free relationship open relationship. In fact asina imfihlo asina ama secrets. After rest guys niyabona ukuthi usethi ke siphe sakhe isifaco baby ngimtshelile ukuthi mina baby veze isifaco ngithi hayi sana sami nami nginaso sami isifaco wasibheka kwangasithola ke ngoba phela vele anginaso. So like sengicasukile ukuthi no like i-order lethu atisaqhamuka. Hayi silinde inkosi yami angishutha nomuntu wami usisanda while sisalinde i-order ngidiniwe ke sise order inyama futhi again order inyama. Alright then sesitholile ke order lethu lana ke bese sihamba ke sesibuyele eGreyville wangempela iseGreyville ngempela ke manje emsebenzini akhonkole ayes-drive uUber mfowethu drive umshayeli kaUber sambe yabo sesoqhamukela ngasemasosheni labafowethu hayi sesifikile eGreyville lana nje eGreyville emsebenzini kamfowethu ukhonkolo besohamba ngayo vele later seseGreyville ke remember kusebusuku la kodwa buka i-listening yakhona ukuthi inswembu kanjani guys inswembu and i-picture yalena khongana ayibuka ukuthi clean kanjani but isebusuku you won't believe. Anyways hayi shuthi ke sifike lapha asebeyashintshile kama light ke sponsor khonkolo bafowethu bukani sesiyawashutha umuntu wami uyashutha ukhonkolo lapho ukuthi no like bafowethu sikwi sport esgrand and I'm glad ukuthi sesesponsor sakhe bafowethu ngaphakathi inside avele ngabathi fafa ngo 3000 ngathi bonani bafowethu ukuthi nenze njani. Hayi bavele bangithengela ama perfume ka 700 bobabili bathi gift lube njalo kuhambo guys ngiyabonga kakhulu. Thank you for watching this video. Let's know